twerekeye hano muri Musanze. Ciao, Zongotko. Nguhaye ikaze ku Bugingo bw'Ijuru TV. Ngushimira wowe wakanze subscribe ku Bugingo bw'Ijuru TV. Bitewe n'aho uherereye ndetse n'igihugu urimo, uyu munsi ahazwi nko mu Gataraga mu karere ka Musanze hagaragaye Bikira Mariya, ariko bamwe babigizeho urujijo. Nk'uko twabibonye muri video zabanje, twagiye tubisobanukirwa neza, ariko ubu ngubu tugiye kubishiraho umucyo. Ubundi ibi ngibi byatangiye ute? Byatangiye ari kuwa gatanu ubwo abana bakinaga bakabibona ahazwi nko mu Rwinzovu ku kigo c'amashuri. Bamaze kubibona, abana bahuruza abandi bana ndetse n'abarimo barahagera. Ariko uyu munsi habaye akarusho. Uyu munsi habaye akarusho kuko abantu benshi bahageze. Abantu basaga 5,000 bahageze. Ubwo bahageraga bamwe bari kuvuga ko bari kumubona, abandi bakavuga ko ntawe bari kubona. Ese niyo mpamvu bamwe bari kumubona abandi ntibamubone. Inzego z'umutekano ndetse n'izindi nzego zahageze. Ubuyobozi bwa Paruwasi ya Busogo buherereye mu Byangabo nabwo bwahageze. Umuyobozi uhagarariye Paruwasi ya Busogo hari ico yatangaje. Ubwo umuyobozi w'akarere ka Musanze yahageraga, yavuze ko abaturage bagomba kwitonda ndetse no gushishoza neza. Umuyobozi w'akarere ka Musanze, meya w'akarere ka Musanze, ubwo yahageraga yabwiye abaturage ko bagomba gushishoza. Ubundi abana babibonye ni abana 2. Ubwo babibonaga babyeretse abandi, ariko ubu ngubu byabaye urujijo kuko abantu bari kubipinga. Bamwe bavuze ko bari kubipinga, abandi babonye ko byimukiye ahandi. Byagaragaye ahantu mu giti ku ipoto. Bimaze kuhagaragara, bamwe barabibona abandi barabibura. Mu kanya byimukira ku yindi poto bakavuga ngo turabibonye. Ese ni biki bari kubona? Nkuko uri kubireba kuri video yawe cyangwa muri screen yawe, byabaye ibintu by'ibitangaza. Nubibona abantu bari benshi bitabiriye. Ese ni iki cyatumye abantu bitabira benshi bakavuga ngo tuje kureba Bikira Mariya ahangaha? Ese ahangaha haba hagiye kuba ikibeho? Haba hagiye kumera nk'ikibeho? Aha hantu hitwa mu Rwinzovu. Kuva ahangaha mu Rwinzovu ugera ku ishamba ry'ibirunga ni hafi y'aho ngaho kuko ni mu misozi miremire. Guturuka ku muhanda ugiye Gisenyi kuri Paruwasi ya Busogo uherereye mu Byangabo kuhagera harimo ibirometero 7. Urukumva ko ari mu misozi miremire, ni hafi y'ibirunga. Ese hano hantu ni kubera iki bavuga ko ariho Yesu yabonekewe? Abantu bari kugenda bakaja mu mago kubibyira abandi, n'abandi bakaza, abantu bakaba benshi. Mbese wagira ngo hari ikintu cyari cyabaye kindi gikaze kuko hariho abantu benshi cyane. Ese wowe urumva ko ibi bintu bikwiye? Urabifata ute? Nimba abantu bahurura bari kuja kureba ngo Bikira Mariya hari ahantu yabonetse, bakabyizera kandi bakagenda bose, abakecuru, abasaza, abana ndetse n'abandi, bakagenda bakareba ameze ariko hari amashusho agaragara ku giti ameze nka Bikira Mariya nk'ayandi tubona asanzwe. Niwitegere neza iyi foto, niwitegereza neza iyi foto uraza kubibona nawe. Ya, nagiye pe. Ana yanlış.
Bikira Mariya yabonekeye hano muri Musanze. Charles Ngotko. Ada